abana benda il club monango apporte l'accès à l'information économique au Burundi murabibona bimeze cyane iyi radio televiziyo hano ikora Afrika kutumba wabuye kishije kuhinga ndose na bumenyi mutaraba niwe rukana n'imyi apoze esere y'amazi ndashaka kutumba n'ambe nyinshi akaza kubyumva iyi bende kera barazi ko bese abantu bakuru gusa ariko rero yakuzi n'abatishoboye barimo hari n'abandi bagiye kugira ngo bakurikirane ubumenyi cyangwa ahantu ariko hangane pasi n'abandi bamenyesha kandi bishoboye bari bashyize kugira ngo baze barabafasha n'ubumenyi no gutunganya ibindi byose bijyanye no gutunganiriza igihugu turabereka cyane rwose neza cyane ku mashuri yigenga imbere mu bw'iteka muri ya makomine ngo yaba aba ya mbere mu bikorwa rusange kabisa shitani wao shari kwa msaneri yashikana wala abakozi bakomeye we manyi magnifique baciwe inyuma yabo ngo mu bikorwa rusange muri aba mbere ubu turakeneye rero ko muri leta mpozi leta mbyeyi muba babereye n'uri ko arabaraba ntacoka kenshi numva ingufu niyo mbonye abantu banezerewe dukura amaboko mu muzu tugire urunani mu kurwanya kudufasha nyakubahwa ni komine yegereye igisagara cya Ngozi reka hane gihugu data muremyi ijuru n'isi mu izina rya Yesu Kristo turaguhaye icyubahiro turagukengurukiye Mana wogira neza bugaca bukira bugaca reka tugushimire ko watuzigamye muri iyi minsi irangiye ukaba udushikariye kuri uyu munsi uri hejuru turi bazima reka ndagushimire kuri Imana ikomeye wazigamye igihugu cy'u Burundi mu gihe kidasanzwe turabizi neza ko mu bihugu byinshi ibirori nk'ibi bidashoboka ariko igihugu cy'u Burundi kigereranywa na Israeli ya kabiri warakizigamye turabizi neza mu mateka ya Bibiliya ko Israeli cyari igihugu cy'akarorero cyari igihugu cy'icyitegererezo kandi wagiye ukigirira neza mu buryo bumwe cyangwa ubundi rero mwami hari byinshi igihugu cya Israeli gihuriye ko n'u